Umuntu loyibonako hayi uyitagela. Woni yabona manje niyabona kancane. Yini lena ngiyiphethe la? Hey impilo nami ngakhanela nona ingajabula mana ngwadi nje kwakha nje. Nabokolo wathi bokwakha angadise. Noma sibalo makufunela khona la kuhambela khona emajozi. Ngiyakufunda le nto lethi. Ngiphethe manje esandleni sami. Ngiphethe esandleni sami. Nisho ngani simbali? Okay. Cela ke sifunze encwadini ya Makhosi sahloko 6 besibili lamakhosi. Sahloko 6 evesini laka 16 kuya ku 17. Makhosi esibili sahloko 6 evesini laka 16 kuya ku 17. Cela nisifunzele. Elisha waphendula wathi ungesabi. Laba ngakithi baningi kakhulu kunabo laba ngakubo. Elisha wathandaza wathi awu simaadze vula emehlo akhe kuze abone. Nembala simaadze wavula emehlo alengcebo ya Elisha. Yathi iyabuka yabona indimbane temabutho nemahashi netinqola temi tivutsa umlilo itanele intsaba utungeletela Elisha. Ngubani lo wavula emehlo? Usimaadze wavula emehlo engcebo. La sifunza khona namuhla abazalwane magama lapho khona sibona uNkulunkulu enda umuntu abone lokungabonwa abantu bonke. Hallelujah. La sifunza khona lapha sifunza lapho khona Elisha ahlaselwa anenqeko yakhe. LiBhayibheli lisivetela ngokuthi lapha wathi iyavuka lenqeko ekuseni. Ithi ngicabanga yazi yasenchayibona mayevula market kodwa nje kuthiwa yazi nje yaphuma nje ekuseni isashaya umoya noma isavuka ebudongweni. Yakhanza la ngaphandle kunempilo enkulu. Kuthiwa yini Masiriya ngicabanga Masiriya. Masiriya. LiBhayibheli liveta ukuthi le ncebo yaNkulunkulu lena lenguprofeti Elisha betawuhlaselwa ngoba uma uphethe into yaNkulunkulu kulesinye isikhathi uthi khuluma kubantu abangakavuleki emehlo angeke bakuve ukuthi uthini batawuthi nje uyahema umelene nabo. Lithi ke bahlaseleka laba ke labantu ebusuku wathiwa ke njengoba ke sesifikile samkakeletela kusivele ulele la sifuna ukumbona emini ngaloha ukuthi akasinyamalale ngoba labo profeti bayanyamalala nje ungabona sibanyamalala njani. Lithi ke livi laNkulunkulu Elisha wasinakayiva lenzaba wasese uyathandaza. Ungase wakhuluma nemagama wathi mkhulu lo ngakithi kunalolo sevele. Lona lombona ngemehlo umbona njengoba umbona ungako. Kodwa lona longabonakali ngemehlo. Lona umbona ngemehlo akomoya noma ngemehlo kaNkulunkulu lophila konke etiwa konke. nguNkulunkulu lo tawuthi nawo sokumbona ubone ukuthi mkhulu akalinganiseki. Angeke wamlinganisela lutho uNkulunkulu Jehova lekuthiwa mjayina inkosi enkosini. Lapha kuvela la indzaba lethi Elisha
Nkosi simaadze vula emehlo anenceku yakho amane nje abone ukuthi kunembi lengakanani ngakithi. Lithi iBhayibheli nembala simaadze wavula emehlo alenceku ya Elisha wathi uyabuka wabona tindimbane temabutho nemahasi netincola tembi tivutha emalangabi ticancele intsaba yekutungeleta Elisha. Lokusho ukuthi nawubuka le story lesi bebasenzaweni lapho khona leli seselapha ita. Kodwa ngenxa yesimo saNkulunkulu wabeka impi yakhe yabaphambili. Wathi Elisha uyayibona la mina ile ngaphambili. Kwalembi naye uyibonako wena ngale nawuphumile. LiBhayibheli lisivetelana namhlanje. Lisivetela ukuthi kulesinye isikhathi siyabuka manje asiboni. Kuyenteka sibuke kodwa singaboni kahle. Kuyenteka sibuke kodwa sibone. Ngalesikhathi uNkulunkulu uyibona into kodwa ungaboni yona. Uma uhamba nemnikati wakho lokhona kubona konke lokho uyakhona ukuvula emehlo. Edikeni lesihlangabezana nato bazalwane bengaba sekhaya ungaboni ukuthi kodwa yini lo ungayithatha uhlanganisana nabo lokhona ukhaze liphalishi lilotshwana linganawo umshingo uthi kodwa ngiyawuthini mina bathi abamata udlala namuhla. Khumbula le indzaba leyishiwo umkami athi bekathi makwakhe nangabe kude kokudla abeke manje tiko athi bekade manje tiko sitaba bekuko tiko niyabona baleni masikhona bavele babeke mama basungile kubekwe manje bese bhakolo kuphekwa punish nsali indlela bosikuthi manje tawubila bosangithi inkukhu ibanje kuthiwe ke ivandla punish setawubambe kubungithuthi utobalula ukuthi sekulate nya sikase ukuthi siyashaya nani bantwana ke nilalela umntana ngoba umntana uyakhona ukubona sini lidliwe lipanish sekuhalele bantu abami senyabekisa ngakasho njalo umngami sekuhalele bantu abami inkukhu sisayibamba kusasa asala lesigeza kalamati nilambile noma lesuthi bantwana sesuthi sengizike benginaka nje ukuthi isimo emakhaya kene kasibe sibi kakhulu kuze kuvele nemaqhinga ekudla ekhaya ukhaza abantwana ke besuthi balele inkukhu itawushadwa nini usasa uyabona angathi ke kusikhona bese bazibamba style yini kodwa nje ke nangabe nisibona lesimo liphalishi likhona ngenteka lisulivele ngithi ke mina ke namhla ngenteka lisenjengalelo lokuthi uyenge lingaveli kusilabantu abasayengeke sekude nemaqhinga lengawubeka kodwa ngolomehlo ngenteka lesikhathi ukhanze ngokuthi impilo yakho ine challenge angeke simaadze impela kuvula emehlo ungeke enkingeni. Yini kuvula emehlo? Kuvula emehlo ngokuthi nangabe nje abantu abadala bafuna ukukhuluma nawe nje vula emehlo. Shokuthi usengotini usenkingeni noma uyabhayisa. Vula emehlo. Losho ukuthi nangabe usengotini umnikati wekuvula emehlo uNkulunkulu okhona wena uvula emehlo. uNkulunkulu akamane avule emehlo. Ngoba uma wenteka wavula kulomunye umuntu ngeke avule kulomunye umuntu emehlo. uNkulunkulu akamane akuvule emehlo. Ufuna wena ukuthi kube nguwe lothi Nkosi ngivule emehlo. Ngimane ngibone. Inkosi ngosisi.
Khumbula nami lo myelo wavulwa emehlo umsathane. Niyamkhumbula lo wavulwa emehlo umsathane eGenesis. Angisamkhumbuli wavulwa umsathane. Hawu, Genesis 3. Ake sifundeni. Hawu, bengisengeke sifunde ngazi abantu balahlekile ngivule emehlo ukuthi Sathane wakavula emehlo umuntu phela. Ngibalo masuzelo uyabonakala kahle. Genesis 3 verse 4. Inyoka yathi kumfazi, "Ningeke nife. Kepha uNkulunkulu uyati ukuthi mhlazana nisidla emehlo enu ayawuvuleka bese nifanana naNkulunkulu. Nikwazi lokuhle nalokubi." Niyamba saselena umsebenzi omhle kangaka uvula umuntu emehlo. Sathane uyavulana emehlo. Kodwa emehlo kaSathane uthi sekavulekile nje abe sekavele sekubonisile. Inkosi ngibusise. LiBhayibheli lithi umuntu kuze ukuthi aphile kufanele ukuthi abone. Kungaba uNkulunkulu uma asebenza ngabaprofeti bakhona kulento ethi labelise tona uNkulunkulu ukhombisa ukuthi emehlo amqoka kakhulu. Laba ababili laba boEva noAdamu kuthiwa base sebabona. Manje ngababona lo hayi ukuthi kunjani babona nje ukuthi bona sebahamba lize noma keze bese babhathisa ngamacembe njengaleyo sebayesaba sebabhatha ngezihlahla sebesaba uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngalinyelanga kuMoses noma sengutenini bazalwane. Yini leyena ukuthi Moses abonana naNkulunkulu? Hawu. Kani ngisho nifeli noma ngikwathi kodwa noma nganjalo ngisengagwinya umuntu. Hawu bana kusiye emehlweni bazalwane. Awusibani nawe bengothembile. Moses ngenxa yemehlo akhe wawavula wabonani sihlahla lesivuthayo. La mehlo akhe waseka sonzela sihlahleni kwakukhombisa ukuthi emehlo akhe akavuleki kahle. Ngisho ngani hands up. Angisafuni ukushumayela ngethwala. Ngisho ngani ukuthi emehlo Moses akavuleki kahle. Boba ningano ayithabo kwabe ngicela i-answer sibonakale ukuthi asathi noma siyathi. Nakungasiko ngeke ngisho ukuthi akusiko ngathi ushaye khona kodwa ngaceleni kwakhona. Ucabanga ukuthi yini lena ukuthi Moses ngithi mina emehlo akhe akavulekanga kahle? Yebo gogo. Ungabe ukhuluma wedwa lapho ukhuluma nathi. Ucabanga ukuthi okay. Ngiyabuva usho lokwami ngithi mina Moses akazange abone kahle. Yini le ngikhuluma kanjalo? Okay, angichubeke nginike answer sitawuchubeka ngapha isikhathi ngicathe sihambile. LiBhayibheli lisibetela ukuthi Moses wabona sihlahla. Isihlahla siyasha. Kodwa sena njalo. Asiphele. Baye bathi labakhuluma wathi siyasha mana sivuthi. Isihlahla siyasha mana asiphele, asikhombisi ukuthi sitawuphela. Isihlahla lasisha ukuhlala sibona Moses. Lokusho ukuthi emehlo akhe bengakavuleki ubona ukuthi the burning fire is God himself. uNkulunkulu lobeka sesihlahleni. Lesihlahla laphansi besasingekho nje. Ngiyabekisa ngalokho. Kodwa ngenxa ukuthi kuze kubonakale ukuthi usihlahla vele into levamsekusha kwasihlahla. Nokuthi senzabe uNkulunkulu uba semalangabeni uba lilangabi
Ani nibonile lapha ukuthi uNkulunkulu iBhayibheli lithi tinqola taNkulunkulu bethi futhe emalanga. Enqoleni umgibeli wenqola yelihashi kwamasiye umuntu iphaqa. LiBhayibheli lithi ukuthi kwakuthi inqola temahashi kodwa inqola lanqoleni kwakunani bazalwa kwakunamalanga. Angithi nifutheni. Moses akazange abone. Waze wabona ngalesikhathi sekukhulunywa. Hey Moses akubhayizelwa la indawo egcwele. Khumbula. Angisazalwa. Wavuleka imehlo. Angeke ukhone ukubona into kaNkulunkulu noma ukubona umlayezo kaNkulunkulu noma ngasevini laNkulunkulu nali iBhayibheli nali. Uma emehlo akho angakavuleki, kuvuleka kwemehlo ngonawo lokutholakala kuNkulunkulu kucelwa kuwena yedwana. Nkosi ngivule emehlo. Ngifuna ukubona. Inkosi Nkosisi. Uyathi naso kuletinkinga letinengi kakhulu abantu bafuna ukuthathwa la ngaphandle bahambe bayowenza. Kodwa ababoni ukuthi bangenza kuphi. Labafuna kwenza sisicwaye. Usama awukumele. Emehlo akho avuleka ngoba uNkulunkulu ucele yena. Ubita yena ngoba wena ubona ngasokhulile babona labanye. Lengcolelo la ngabe bekufuna ngani yabidwa. Lempilo yakho naNkulunkulu kufanele ukuthi ikufike esigabeni lapho khona ukhone kwehlukanisa lokubi nalokuhle ngoba emehlo akho avulekile. Labanye bakho sebaya ngasekushoneni lo mkhuluma lakini ekufeni ethuneni avulekile nemehlo bokho. Front row. Phela ngoba kabita kuphela nakabili inangane etingcwele phela noma sibude livla ngoNkulunkulu. Avulekile nemehlo bokho. Over. Bavumile bokho. Avulekile emehlo. Uma gogo avuleke emehlo, utawubona sithimo selikhala lakhe lesikhona lamuhla nalesidingako nakusasa. Tinkinga athi solve ngendlela lengiyo ngoba emehlo akhe avulekile. Baye bathi bambelieve uhlakaniphile. Sine sithi uNkulunkulu phakathi kwakhe. Ngoba umentisa tintfo lengede akhona udinta yena ngemandla nangemcabango wakhe. Bese basilabanye hey kube kwafunza lokwabani ngabe usephila. Bese usilowa ngisilo indvuna lo wasewashona wathi nithi kuphi kanti lokuthi umuntu sigabanga ukuthi uvulwa imfundo kuphela kanti imfundo ikhona. Ungawunatha umuthi lobhale ukuthi do not drink. Ufike uqaqabule liphepha la do not drink noma uvulobamba uthi 4 bese soyanatha. Lokho kusho ukuthi emehlo akho uma ufunda lencwadi lethi do not drink, it is poisonous. Bekavalekile. Kanti yini kuvaleka kwemehlo? Cela sifunde incwadi yamaHubo sahlubo 19 verse 18. Kanti yini kuvaleka kwemehlo? Yini Mahubo 119 verse number 18. Emehlo akho avulekile na? Wasahlabelela umhlabelo wasemehlo ami avulekile umthwalo wezona wakususiwe. Amehlo ami amehlo avulekile umthwalo wezono zami ususiwe.
Vula emehlo ami, uze ngibone imangaliso lesisemthethweni wakho. Ndandazi. Ngisihambi lapha emhlabeni, ungangifikele imiyalo yakho. Umphefumulo wami sewufile, ulangazelela kwathi imithetho yakho. Ngaso sonke isikhathi. Hallelujah. Kuvuleka kwemehlo uqala kumnikati wemehlo. Aphandle nangabe kuyinjongo yaNkulunkulu leyehlukile. Uthi ke lo mthandazi lona lo Davide, vula emehlo ami ngibone imangaliso lesemthethweni wakho. Uyathi ungalifunza iBhayibheli itolo nalamuhla nakusasa ulibekekeleni lize liguge njenganalami ngeke ngilivele bazalwane ligugile. Kodwa angeke umbone uNkulunkulu ashintsha impilo yakho uma emehlo akho ekufunza timangaliso noma timiso taNkulunkulu angakavuleki. Inkosi ngibusise. Ungaya esikolweni leBhayibheli ube nalalo kuthiwa knowledge ulathi. Kodwa lokuthiwa sambulo ngelivi laNkulunkulu ngiko lokwakha umuntu. Hallelujah. Nyalo ngizama ukuthi umane wembuleleke. Ngifunza livi laNkulunkulu. Ngizama ukuchaza livi laNkulunkulu. Kodwa nangabe wena ungakathi Nkosi ngisithe nawo lokusambulo lokutawugwabula inhliziyo yami nengqondo yami ngi-understand ukuthi naku yini. Uyathi uNkulunkulu uyamangalisa ngoba ngalesikhathi uyibona lenkolena lengiphakamiseke nayo. Ufike ubone ukuthi kuyini. Ungabona kodwa nangabe ungakambuleleki ukuthi yini angeke uzibone. Nginganibekisela nje bazalwane. Niyakubona yini nakulokhamba nyalo ukuhamba la ubhekele lokubonwa ngimi. Nicabanga ukuthi kungaba yini? Moya. Umoya ngiyawuboshala ubhekele. Kodwa umuntu longanalo lwathi angasithola njani sambulo? Ungasithola njani sambulo kude lwathi? Umnikati wesambulo uNkulunkulu. Nguye lokhona ukuthi akunikete lwathi. Uma ude lwathi kufanele ukuthi wena uyenza wengelwathi noma ke akunikete lwathi ngaleso sikhathi leso. Asenibekise nje ngicela kuvala ngana igama layo. Ngalenye ilanga kokhala umuntu wembombothi. Jesu utawudlula. Usi Jesu yenda njani? Jesu yenda njani? LiBhayibheli likhomba noma ke lo muntu lona uma ufunza lelivi laNkulunkulu kukhomba ukuthi bekasavile ngaJesu ukuthi utawudlula lapho angakhona khona. Inkosi ngibusise. Uthi Jesu sekafikile uze mlethe nakaphazamisi ngite kuye naye utekile. Ufuna ngikwenteleni. Mane ngibone Nkosi. Sawuthandaza namhla emini. Umholi wethu utasuka mayithe ngaphambili. Umthandazo nesitawuba nawo namuhla.
Nkosi ngivule emehlo ngibone lokumangalisako emthethweni wakho, ngoba kude lokunye lokutholakalayo noma lokungavela kungaveli ngetimiso takho. Imiyalo yakho Nkosi ngiyo lengifuna umane uyiqinise ihlale phakathi kwakho, ngoba uma ungahambi ngemiyalo yaNkulunkulu angeke ubone khona kaNkulunkulu. Udaba ngugogo longahlalela enkonzweni, udaba ngulomusha longahlalela enkonzweni, udaba ngumakoti longahlalela enkonzweni. Injabulo yakho uyathola ngesikhathi uphuma nje ukuthi on liqini kungena WhatsApp uthola injabulo yakho esikhashana, ngoba esontweni bowubhoreka. Lempilo lena yebuKristu impilo yokucela Nkosi ngiside ungehole. Uyathi nangabe ubona umnyaka uphela uze wedlule umnyaka, wedlule nawe so ukujula, noma ke wena ke wedlule nawe so uchitheka nge-2023 usuke umadima empilweni. uNkulunkulu ufuna abantu abatawuthi Nkosi ngiside. Vula emehlo simaadze, vula emehlo simaadze. Lele ngikubonayo ngiko lokufanele ukuthi ngithole isambulo kubo. Khumbula incwadi yaJeremiya sahloko 32 uma ngaphosa ema 33 khuluma athi uNkulunkulu yehlela endlini yembumbi. Athi Jeremiya emonweni ngehlela endlini yembumbi, ukhuluma umbono ngalelo langa lelo. Ngakhanza umbumbi asemsebenzini wakhe. Jeremiya 18. Ngiyabonga kakhulu. Ngakhanza umbumbi asesuveni enda umsebenzi. Kulo msebenzi lawenda ngamkhanza enda kokuthi nginaka lamagama lathi uNkulunkulu ufuna umuntu lobonayo. Usebenzisa emehlo aJeremiya.